Ke a go dumedisa mo mosong wa letsatsi, mosong montle, mme le ntate, kgaitsedi, mohlankana, ngwana wa Sunday School ko le dutseng ko teng. Re santse re tsweletse re leboga modimo yona yo phelang, gonne o dula ntse re sireletsa ka matsatsi le matsatsi. Go bao ba latlhegetseng ke meleko le metswalle, bao le ne le fitlha mo maabaneng, ba bang le fitlhile mo gare ga beke, matshediso a le godimo ke ao modimo a le baballe a le tise. Re a itse go bohloko go latlhela ke yo mo ratang segologolo seemo se le ka tsela kena, empa re bua bogolo ba modimo re re modimo wa rona wa tshepagala, ebile modimo wa rona o nonofile go ka re pholosa le ga seemo se le thata, le ga go nna thata go nna bokete, empa modimo wa rona ke molopolli wa rona. Tshedisega modimo a go polokela wena. Ha re rapele modimo ntate, modimo morwa, modimo mo yo galelelang. Jehova re a go leboga ga o kile wa re boloka modimo, re le phutego ya gago Jehova, re le setšhaba sa gago sa Afrika. Modimo o ntse o re babaletse, re tshepetse go wena fela moloko le mopholosi wa rona. Modimo ya lokileng re tsena ka gare go tshebeletso ya gago e boitshepo. Modimo nama le mantsebe go utlwa ditaba tsa gago tsa legodimo. Modimo a di lokise motho ya ka gare gore a tie a tshepele go wena. Modimo ya lokileng ke fafatsa madi a konyana Jehova go batho bohle bao ba lwalang modimo, ke tsidifatsa dintho tsa bona Jehova, ke tsidifatsa mmele wa bona modimo, gobane wena wa tshepagala. Rapa dula ka gare go bona, o nantso ba fodisitse modimo. Go na le ba ba latlhegetseng ke meleko le metswalle Jehova, ba tshedise ka baka la lebitso lena la morena na Jesu Kriste re a rapela, amen. Mophutego wetso tso re tsene ka gangwe ka gare go mantswe a kgethegileng, mme lentswe la pele re le bone ka gare go testamenteng ya kgale, buka ke a Genesis chapter 37, mme verse re bala verse 26 go fitlha ka verse 28. Genesis wa masoma mararo le metso e le supa, mme re simololle go bala ya masoma mabedi le metso e le merataro go fitlhela ya masoma mabedi le metso e le robedi. Mme ga o e bone e balega ka tsela kena, ke fa Juda a re ya bomorarragwe a re go tla re thusa ka eng fa re mmolaya, re loba madi a gagwe, a re mo rekiseng mo Baismaeleng, mme a diatla tsa rona di seka tsa nna tsa mmolaya, gonne ke morara rona le nama ya rona. Bomorarragwe ba dumelana, jaanong nyare ga go feta ba rekisetsa Bamidiane bomogolo wa Josefa, ba mogolola ba montsha mo sedibeng, ba rekisa Josefa mo go Baismaele ka diselefera di le 20.
mme bona ba ya le yena kwa Egipetwa. Ao ke mantswe a theogileng mo testamenteng ya kgale, mme buka e nngwe re tlo e fumana ka gare go testamente e ntšha, mme yona ke buka ya Luka chapter 2 mme verse ya ntlha go fitlhelela ka verse ya bosupa. Luka chapter 2 verse 1 go fitlhelela ka verse 7. E rile mo malatsing ao ga tsa taelo kwa go Kaisara wa ga Augustus gore lefatshe lotlhe le kwale, go kwale mo ntlheng go dirilwe ka fa Tirisone e le molaodi wa Siria. Botlhe ba ya ba kwala, mongwe le mongwe a ya kwa motseng wa gagwe. Se se ra gore mokwalo o ne o re mongwe le mongwe a ye kwa motseng wa gagwe. Josefa le yena a tswa a ya kwa Galilea kwa motseng wa Nazareta, a tlhatlogela kwa Juda kwa motseng wa ga Dafita o o bidiwang Betlelegema, kwa a leng a lekgotla yona ya ga Dafita, a ya a kwala le Maria mosadi yo a moeletseng a le moimana. Ya re ba le ko ga fitlha malatsi a pelego ka ona, a ba a belega morwa wa ntlha, a mo phuta ka masela, a mo latsa mo segopong sa dipitse, ka gonne go sena bonno mo ntlong tsa baeti. Ao ke mantswe a theogileng mo mosong wa letsatsi a morero wa wona e leng go lokisa motho ya ka gare. Tlo re rapele Modimo ntate, Modimo morwa, Modimo mo yo galalelang. Modimo re a rapela ka baka la lebitso la morena rena Jesu Kriste. Modimo mantswe a gago a theogile a molemo Jehova, ke le mohlanka wa gago Modimo ntire toloko fela. O theositse mantswe a gago Modimo a mang le mang Modimo ya utlwile mantswe ana a tle a dirise ka baka la lebitso la morena rena Jesu Kriste. Amen. Mophutego wetso mo lentsweng la pele leo re le fumanang ka gare go buka ya Genesis, ke ka nako yeo hane bomogolo wa Josefa ba neng ba tsweletse go nna le letlho kana go sa batle go kopana le Joseph. Gopola go na go etsagala ka morago ga gore Jakobo a etsetse Josefa seaparo sa gagwe se se telele, mme bomogolo wa gagwe le bona o ne ntse Josefa a tsweletse go ba bolella ka ditoro tseo di neng di mmontsha di motlhaola ka gare go bona. Mme ka ene le mosimanyana o ne a leka go ba bontsha ka moo legodimo le lekang go ba bontsha gore ba tshwanetse go tshela jwang. Mme go a etsagala gore selo sena se bopa go ikilo kana lehlo kana go sa batlagale ga Josefa go mo mogolo wa gagwe.
mme ka matsatsi le matsatsi ba ne ntse ba etsa leano le nke ba le sebedisang hore tletle ba kgone go netefatsa gore Josefa ha a sa le mothoko ga bona. Mme wa etsagala gore ga ntse ba tsweletse go disa, gonne ba ne ba disa ka sekgopa, ba ne ba disa letsomane ba botlhe. Mme go etsagala tsatsi leo Josefa e nnileng yena ya tlileng morago, ya re ga tumela banna bana kana bomogolo wa gage ba mo tshwara, ba mo hlobola seaparo seo Jakobo a mo roketseng sona. Tlhaloganya gore selo sena ke selo sa kgale. Ya re ga ba fetsa go mo apola seaparo sena, ba mo tsaya ba mo lahlela ka gare go sediba, kgati sediba se ka nako eo se ne se kgadile. O tlisisa gore hantse ba tsweletse ba ja, ena o le a le ka gare go sediba sena. Juda go na le seo se fitlhang ka gare go yena, o re ga go nna mosola gore e nne rona bao re nnang le madi mo matsogong, segologolo e le morwarra rona. Mme re tshwanetse gore re etse leano la gore re mo rekise. Mme ya re ga ntse ba ntse foo ga feta lesomo la batho bao e leng Baishmaele ba neng ba tsamaya ba ya motseng wa Egipto, mme ba dumelana ka gangwe gore ba mo rekise, ba mo rekisetse Baishmaele, mme ba mo rekisa ka diselefera le lesomamabedi. Mme bona ba ya le yena kwa Egipto. Ntumelle ke re Rubene ka nako eo o ne a se haufi le bona, mme Rubene o ne a boela sedibeng. Ya re ga a fitlha ka gare go sediba, go a etsagala gore a seke a fumana Josefa, mme a ikgagola diaparo. Ya re ga ikgagola diaparo a gotlela go bomorwarraga, gopola Rubene e ne le ena ya mogolo. Ya re ga a fetsa go ikgagola diaparo a gotlela go bomorwarraga, ya re ge ba tsena a re ko raya ntate ke reng. Mme bona ba dumelana ka gangwe gore a re tlhabeng dingwe tsa diphoko, re tsenye seaparo sa ga Josefa ka gare go madi a phoko ena. Mme botlhe ba dumelana. Ya re lapeng ge ba fitlha ba fa Jakobo seaparo sa Josefa. Ya re ga se tadima a re na o jele ke dibatana, ba arabella eya o jele ke dibatana. Mme Jakobo a ikgagonya diaparo, a apara seaparo sa khutsafalo. E tshware gona foo, re tlhatlogele yona ke tletle ke go ise ko molaetseng wa letsatsi ko re yang ko teng. Ga nako e fitlha eo go neng go utlwalega gore mopholosi o etla, gore go nna le motho ya tla nnang kgosi ka gare go lefatshe lotlhe. E tlhotlhonya Kaisara, mme ya re ga e mo tlhotlhonya o laolela botlhe
ba neng ba dula ka gare go Syria. O re go bona botlhe ba e seng baagi ba Syria ga ba gotlele malapeng kana metseng ya borra bona kana motseng eo ba tlhagang ko yena, le Josefa ntatago Jesu le yena a gotlela lapeng kana lefatsheng la ntata gagwe. Gopola e ne e le kgotla ya ga Dafita, le yena a boela motseng wa Nazareta, mme ya re ga a fitlha a ya kwa Juda gonne e ne e le kgotla ya ga Dafita, mme teng a ya motseng wa Bethlehem. Mme ga a tsena a kwa di-Samaria gore go tsebagale gore Maria o teng ke letso la boga Dafita. Ka morago ga moo ga kwadiso o tsena ka gare go mantlo a boetelo kana dihotele a leka go batla moo a tla lekang gore a nne bo teng ga ntse a tsweletse go batla tulo kana setsha mo a tla dulang mo teng. Mme go a bonagala gore matlo a boeti a ne a tletse, mme go a etsagala gore nako ya go belega ga Maria yo a emileng morena Jesu ka lebaka la moya o galalelang, go a etsagala gore morena Jesu a tswale moo go neng go dula dipitse, moo e neng e le serala se se leditsweng dipitse, mme go a etsagala gore morena Jesu a tsalwe mo teng, mme ba mo thata ka masela, mme ba mo phutela ba mmeya mo segopong sa dipitse. Mantswe ao ke mantswe a go tsamayang le wena mo mosong wa letsatsi, tlase ga seemo seo re leng ka gare go sona. Ntumelle ke fane ka mohlorithero o o reng rejection has a purpose, kana go sa batliwi go na le morero, go sa batliwi go na le morero. Rejection has a purpose. Ha nako e fitlha ya gore bomogolo wa Josefa ba sa mo utlwisise, ka matsatsi le matsatsi ba itatola yena ga ba batle go nna gaufinyana le yena. Utlwa le ga a tla ba re ke yo raditoro o etla, mme ka matsatsi le matsatsi ba ne ba sa batle go nna gaufinyana le yena, ba ne ba mo rejecta ka matsatsi le matsatsi, gonne o na ba botsa gore o lorile eng. O tlisisa ha nako e fitlha ya botsalo wa morena Jesu le yena go tswa lefoko la Kaisara, a mongwe le mongwe a gotlele motseng kana lefatsheng leo a tlhagang le yone. Go na le elemente kana go na le mokgwa wa gore ga a batliwi, gobane go ne go utlwagetse gore go tla kgosi ya dikgosi. Mme le wena
mo bophelong bo leng ka gare go bona. Gongwe ka seemo se o leng ka gare go sona o iphumana le wena o sa batliwe, o iphumana le wena go na le rejection ka gare go ko o dulang mo teng. Ntumelele ke a tlhaloganya gore ga o batliwe o iphumana ka nako ye nngwe o le motho ya batlanang le mosebetsi, o kenele di-interview go fitlhe sebaka sa gore ga o fumane mosebetsi oo, mme lekwalo la teng le kwale le gore you've been rejected. E re ga o le bula o tshwanela gore kana founu yana ga o fitlhelela o tshwanela gore o repotele bana ba gago kana molekane wa go na le ntho e o fitlhelelang. E re le wena gongwe ga o leka go bafa repoto ya gore go na le element ya gore e kare ga o bafa repoto go nna le go sa batliwe. Gongwe ka se sebaka ka se ga seemo go nnile le rejection ka gare go wena ka lebaka la gore koloi ya gago e repossessilwe, ka lebaka la gore ntlo ya gago e tsamaile e ile di-auctioneng. Bjanong go nna le elemente kana go nna le mokgwa wa gore ga o batliwe. Ntate wa ka ke a utlwisisa, ke a utlwisisa gore ga o batliwe, ebile ke a tlhaloganya gore seemo so le mo go sona ga o batliwe. Ntate wa ka ebile ba re ga o sa le ntate, ebile ba re ga o sa le monna, ebile ba re o so fela, ebile ba re o apere boruku fela ga o batliwe. Mme wa ka ke a elelwa gore ga o sa batliwa ba re mosadi fela, ba o bitsa ba re bopa. Ke a elelwa gore ke a tlhaloganya gore ga o batliwe ebile ba re o so fela se se jang ebile senwa se nyofotla ka rolapa. Ke utlwisisa seemo sa o iphumanang o le ka gare go sona. Eya, family ya gago a e sa go batla, relative tsa gago ga di sa go batla, ba botlhe ga o fitlha ba go rejecta, ba botlhe ga o re o ya ko go bona ba o gapela ka thoko ga ba go batle. Ke a utlwisisa motšha wa ka gore ntatao le mmao ga ba sa o batla, le a re wa kokota ba o tswalela monyako. Ke a utlwisisa seemo se o leng ka gare go sona ga o batlile. Le Josefa o iphumana le ka gare go sona seemo sena, bophiri wa gae ga ba mmatle, ga ba batle go utlwa lebitso lena. Go ka nna molemo ga re mo rekisa le morena Jesu ga fetsa nako ye o e fitlhe o ne a sa batliwe. Nkutlwe gore ha nako e fitlha mantswe ana a tswa, banna ba botlhabatsatsi ha ba fitlhe ke tle le gotle le mpotseng gore le nna ke kgone go mo obamela. Empa morero ke gore o ne a sa batliwe, Herota o ne a sa mmatle,
Kaisara o ne a samma le batho ba bang ba ne ba samma o ne a sa batle empa lentswe la ke tlang ho wena ke gore go sa batle gago go na le boreto ntate wa ka go sa batle gago go na le morero le baagisane ba gago ga ba batle o bona mme go na le morero motšha wa ka ke a utlwisisa ka nako ya break sekolong o iphumana o ntse kgoleng o dutse o le mongwe ga gona motho ya batlang go kopana le wena ga o batliwe o dula ntse o le motho ya dutseng kgoneng kwana ga o ikatumetsa go balekane ba gago ga ba go batle ba go rejecta itse ka tšeko go na le morero kana there is a purpose ka gare mo rejection ya gago e ke a tlhaloganya gore ga batho ba go rejecta kana go sa batliwe ke ntho e leng gore e na le mokgwa o e leng gore ka nako ye nngwe e ka go traumatize ka nako ye nngwe e ka go etsa gore o nagane dilo tse dintsi o phela ka matsatsi le matsatsi o le mo khutsafalong le Josefa le ena o ne a dula le mo khutsafalong le morena Jesu ka matsatsi le matsatsi o ne a dula le mo khutsafalong gonne o ne a sa batle yo sebe ile ha ke bala buka ena ya re ha tsana khapetwa o goragala le apeng la Potifaro rejection e ntse nna teng ka gare ho Josefa o ne a bereka ka botswapelo ka gare ho ntlo ena kate go na le mokgwa o diragalang mosadi wa Potifaro le yena wa leka o tsena ka gare go yena mme o etsa leano la go Josefa a tshwarwe ga ntumelle le borena Jesu go ne wa fihla nako eo batho ba loga maano a gore a tshwarwe gonne o ne a sa batle ka tseo a di etsang tse di molemo tseo a di editseng go ne a sa batliwe le wena ga o batliwe ba senke ka o bolela ka jeko ke gore Modimo o na le morero o mogolo ka rejection ya Modimo o na le morero o mogolo ka rejection ya Josefa ha le tronkong ga etsagala gore Farao la ditoro tse makatsa o pola gore moralo wa Modimo wa gore batho ba seke ba go batla go na le ka moo a go phetsang ka teng gore o tletla o tle ka moo a batlang ka teng wa bona ka nako ye nngwe o itumelela ga batho ba go batla empa go go fefatsa gore o bona morero wa legodimo kana o bona morero wa Modimo ka wena mme ba etsagala gore Josefa ke nne yena ya rarolang taba mme go a etsagala gore morero wa Modimo ka Josefa
with its envelope private, mogolo wa modimo bo bonale and say, it is worth. re ke leke go matha ke go lemosa morero ona ya re ga fitlha a tlhatlholla toro ena ba montsha ka go tronko e gapetwa ya iprepara ba paka dijo ka moo go tshwanetseng gore another 7 years ya tlala ga e fitlha e gapetwa e dule ntse e le mo e na le dijo eya o ne o sa batlile eya bana ba sa go batle o nkutlwe gongwe ke bua jwana ga o tsene kwa yeno gongwe ge ke bua jwana ga o buisane le mme wa gago ga o buisane le ntate wa gago ga o buisane le buru wa gago ga o buisane le moagisane wa gago gobane ga o batlile mme ke moralo wa modimo go go position gore o tle o pholose batho bana ke a elelwa gore selo sela sa go sa batliwe le morena Jesu ga a fitlha batho bao ba rapelang batho bao ba neng ba itse modimo ba bala dibuka tse kgolo tsa legodimo baprista le bona ba ne ba nna le morero wa gore ga re mmatle o iketsa betere le kerekeng ke a utlwisisa go na le batho ba e leng gore ga ba go batle empa se ke ka o solofetsang sona ke gore wena mme a seaparo wena ntate wa seaparo mme wa thapelo ntate wa thapelo motšha wa thapelo ga o batliwe empa go na le morero o modimo a o laeletseng ka wena Josefa ka nna molaodi wa dijo o mogolo a gage ntatahe a ba Roma tsamayang re ge betwa to re batlelang dijo ka re ha ba fihla ba fuma moraro wa modimo o etsagetse ka morago ga go sa batliwe o nkutlwe moraro wa modimo wa fumana ka gore o etsagetse ka morago ga gore o sa batliwe ba fumana Josefa e le molaodi yo mogolo wa dijo ka gare go Egipte o tlosisa le ga e kile ba sa go batle o hloka go tlhaloganya gore morero wa gore wa go rejecte ga se morero wa God e na le morero wa modimo gore a go tlise mo wa batlang mo teng gore ko pelenyana o go tletla go bonagale gore ga se ka lebaka la lona ga arabella ba fa dijo ba gotlela lapeng ba gotla gape a tshwara Benjamene mme ba reng Bebele ke bala o ne a tsentshitse dingwe tsa basale a gage a ne a loketse ka gare go beke ya Benjamin mme a tshwara Benjamin a re le kgotle le ntata lona o tlisisa ke ka mo ke re morero wa modimo ga o sa batle le ntate ke a tlhaloganya gore ga o batle mare modimo o go batlela
motho kana batho ba o batla go lemosa gore o bohlokwa go lekanang ka Petwa ba ne ba hlaloganya gore ha o khomile Joseph o khomile Faro ba re go na la sello se segolo ga ba bona mme Petwa ya thuma ba rata go tlhasela bomogolo a Josefa so go tla fihla nako e go bonagalang gore morero wa Modimo o kontseng jang a ke tswa nkutlwa mme Josefa ka morago ga gore Jakobo a khutla pele Jakobo a hlokofala ba simolla go ba botsa ga ba botsa ditaba tsotlhe ha ba arabella gore lona le ne le lebeletse ka bosula empa Modimo yena o e fetotse mo botleng ba lona so le wena rejection eo ya ko mmerekong o batla mosebetsi gongwe ha o motho wa go sebetsa o motho ya tlatsa mosebetsi gongwe molekane wa gago a sa go batla empa e na le nako ya gore Modimo a go tshikinye gore te tla go bonagale gore ke ena Modimo ha nako e fitlhella Josefa he keep on moving on gobane ba ne ba batla go bolaya ngwana so le wena o hlokagala gore you need to keep moving on. Modimo mpolokele wena mme Modimo ha pula mabati o hlaloganya gore bukeng ya Johane chapter 15 verse 18 ere ka nako ye nngwe moporofitwa ga batliwe motseng wa habo le motseng wa hae so the way your rejection is not a failure. Rejection ya gago e na le purpose ka gare go yona e lebelle we tlhatlhobe o tlotla o bone se Modimo a lekang go se tlisa ka gare go wena. Morena Jesu o na rejectile ke batho ba bantsi including the Christian ba ne ba mo rejectile kgate morero ke morero wa Modimo e ne se morero wa gagwe le wena gongwe Modimo o na le morero ka wena ke understand trauma o leng ka gare go yona mare pula etla maru a thiba ditlhare tsa gago di tla tloga le wena o tla fumana mosebetsi le wena o tla fumana mosadi kana monna ya sa lebella material kana mosadi ya sa lebella material ya lefatshe ya lebeletseng pelo ya gago le wena o tla fumana motsadi ya sa go judging ya sa go rejecting ka seemo sa le mo go sona ka lebaka la gore ga o kgone ga wa rutega ka lebaka la gore
wena mo bophelong o sebetsa mosebetsi o senang boleng, empa se ke ka o netefaletsang sona go na le morero o Modimo a nang le ona ka wena. Modimo a ntleletse a mpolokele wena. Modimo a go sireletse le ga seemo sena se re thatafalla, re iphumana re le ka gare go seemo sena. Modimo o na le morero o mo ka seemo sena. Gongwe o tlhoka rona re le batho ba ba bitsang ba Kriste gore ka seemo sena re itukise, re ikatumetse mo Modimong ka nnete, ka thapelo, ka matsatsi le matsatsi. Modimo o tla go beya mo tulong e siameng. Modimo o tla etsa gore e re ga o iphumana ba bohlale ba botlhamatsatsi le wena ba tla o fitlhella, ba go tlisetsa dimpho, ba go tlisetsa dikamela, ba go obamela, gobane nako ya gago e tlabe e fitlhile ya gore le wena o nna motho yo a tlotlegang ka gare go motse. E tla re baagisane ke ba go tadima ba bona o le motho, ba tla bua ka wena ba re ya jwale o tsogile, ba kgona o le empa tse o tlhokang ke gore o arabelle. Lona le ne le etsa mo bosuleng, empa Modimo o e fetotse mo molemong wa lona. Le lona le ne le sa mpatle ka gare go ntlo, empa Modimo o e fetotse mo molemong wa lona. O ba gala e kgolo, o ba namatse dikoloi, o ba etsetse ka mogau, o mo rate mosadi yona, gobane Modimo o ne a na le morero ka dijection ya gago. Halleluja. Boka morena gonne o molemo, le boitlelo botlhoko jwa gage ke jo bo sa kgotlheng. Amen. Tlo re rapele Modimo ntate, Modimo morwa, Modimo ya galang Jehova ra o leboga. Ha lentswe la gago le theogile Jehova la go lokisa batho. Modimo kena ka gare go dipelo tsa batho botlhe Modimo bao ba rejectilweng, ke balekane ba bona, ke batswadi ba bona, ke metswalle ya bona, ke metse ya bona. Modimo re a rapela, re a itse Jehova ba ka gare go seemo sa trauma gore re entseng se se kana-kana. Ha mme a sa mpatle, ha ntate a sa mpatle, ha ngwana ka a sa mpatle, Modimo ba etsetse ka mogao. Le bona Jehova bao ba sa ba batleng ba etsetse ka mogao Jehova, o ba bontshe bogolo ba gago Modimo, gobane wena wa tshepagala. Re tshepetse go wena Modimo ka gare go twatsi e re tlhasetseng re le Afrika Borwa, ka gare go seemo se seng sa botsitso Jehova. Motho a tsere seemo sa bogodu Jehova, ke a rapela Modimo ya lokileng. Utlwa dithapelo tsa rona Jehova, etsa gore Afrika Borwa Modimo e nne mo motsitsong. Go lekane Modimo ka batho bao ba thubang Modimo, bao ba utswang Modimo ka gare go memolo Modimo, ka gare go di-shopping center tse tsotlhe. Afrika Borwa Modimo ya nyelela, re hloka wena Modimo, re etsetse ka mogao Jehova. Le baeteledipele Modimo ba lokise dipelo, ba lokise dikakanyo Modimo, gore sengwe le sengwe seo ba se buang Jehova se nne mo molemong Modimo ya batho ba gago Jehova. Ke a rapela ke le mohlanka wa gago Modimo, thusa Jehova le ka gare go seemo sa COVID-19 morena, re etsetse ka mogao Jehova. Ha sena maatla mo maphelong a rona Jehova, gobane wena Modimo o nonofile,
ho ka re pholosa diatleng tsa COVID-19. O nonofile Jehova, ho pholositse ba lepera Modimo, difofu di a bona Jehova, ba swileng fama le bona ba bona ba loka Jehova. Re lokise Jehova ka lebitso la hao le bakang ka sa fele. Ke rapela le bohle Modimo ba ba patileng o mo abaneng Jehova, le ba ba patang ka Jeho, le ba ba sa tleng ba prepare o pata mo tsamayong ya beke. Mohau wa hao Jehova a o nele o ba matlafatsa ka lebitso la hao le bakang ka sa fele. Mohau wa morena nna Jesu Kriste le lerato la Modimo Ntate ka balanyamo ya boitshepo e ne le nna bohle